Tapi yang saya nak sampaikan begini, kerana orang sergah dan kadang-kadang kawan-kawan kita media pun, wah, terutama yang agak liberal sedikit, wah ini Anwar ini have already. No, sudah. Azalina ceritakan berapa puluh legislation kita. Kementerian Keuangan, Financial Fiscal Act. In the tradition where corruption was endemic and systemic in this nation, we have undertaken this measure to ensure that every single contract must go through due and proper process and proper tender. It sounds simple to most of you, but it's not easy. I know it. It's a rule. Many are not comfortable. Those who are used to the old ways. Some of them gang up and finance some personalities, as you can see. And when we have taken action against those corrupt leaders, past leaders or present leaders, businessmen, corporate leaders, who have squandered billions of ringgit, I have not seen that sort of anger and support that we should have. It doesn't matter. I'll do my job regardless whether I have the general support or not. That is my duty, and I will perform to the utmost of my ability to ensure that we rid corruption which has been endemic in this country. Jadi saudara, ya, saya lihat dalam termasuk media sosial sedikit sekali. Ini budaya kita ini, keseimbangan AI, etika, apa maknanya? Negara yang mengizinkan puluhan bilion dipunggah oleh beberapa orang tokoh politik dan korporat, kemudian begitu saja dilupakan. Di mana pengajarannya? Apa makna kuasa? Puluh bilion ringgit. Saya bukan ada minat nak penjarakan orang. Saya ada minat nak rampas balik uang itu supaya kembali kepada rakyat. Itu minat saya. Dan saya nak hentikan budaya ini. Ya. Dan memang saya tahu yang dicari itu hanya hal-hal titik bengek yang boleh mengasingkan dan meminggirkan isu pokok, mengalih pandangan kepada isu-isu lain. Isu pokok, saudara, percayalah, negara ini akan hanya selamat kalau kita selesaikan masalah pokok soal pengurusan kewangan negara. Baru kita boleh bicara tentang peruntukan tambahan, naikkan mutu sekolah kita. Ya. Sudah ingat senang, ya, Anwar berubah sekarang dia dah Perdana Menteri, dah bertempat pula seberapa lama. Ya. Setiap kali saya lihat sekolah, seperti saya pergi sekolah menengah Alam Shah semalam,